Saya seneng nih anak-anak ini perasan ya. Lho Nabi boten lebet nika, boten tak kajak ino perak, bunga klambi anyar napa. Bede setong nakana aku lur nangis. Nabi atanya, me arapa kancana cong. Takone nika Nabi, Pak. Matur pas, kula ndik klambi mapan. Arek lagi, mbiyen arapa mek nangis cong Kanjeng Nabi. Kula epak kula mateh karena napa sareng Nabi Muhammad esoro perang kula yatim makin ibu kaula kabin pole tak engak ke kula jadi ibu mari kabin norok bapak baru kula dina jadi kula kelambi tandik sandal tandik sarung. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati daron yuqalu lahu darul farahi la yadkhuluha illa man farraha sibyana au kama qala amma ba'du hadratal mukarramin sedajeuna para alim ulama sedajeuna guru-guru ngaji tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat tantretan hadirin sesemak kolangkong sejauh kong langkong beliau sahibil hajah saya semakin ngaule kebungaan kelaben kompakatan tretan sedejena masjid keluarga pondok pesantren Tumpeng kong langkong juken Bapak Kepala Desa Bapak Suwarto Bintoro kong langkong juken guru ngajinah Nanda Alfan kento Alek Lor Rahmat Fauzi masuk guruna Fida insyaallah ngaji ke Ustadz Isron sedajenah manter selalu ngaule rahmat taufik Allah Allahumma amin. Bede empat perkara tak usah sampai ngabes tak usah sampai negu utawa nyium gen ngabes ngaule gen jeren tak usah negu, tak usah nyium gen ngabes oleh keutamaan oleh genjeren. Empat perkara. Pertama Ka'bah mantan muga sedejena itakdir bareng Allah. Ka'bah kadinto nggih tak usah ngabes tak usah agelu tak usah nyium gen ngabes ngoleh gen jeren karena Ka'bah nika bede nyamana Hajar Aswad Hajar Aswad kainto salah setong beto sebede suwarga pagi bakal abeli ke suwarga ben ngolok tantretan se pernah negu utawa ngabes Hajar Aswad manter sedejena keparengan takdir depak ke Mekah utawa abu tak depak anak foto manter iparengi depak. Pertama napa Ka'bah. Nomor 2 Al-Qur'an. Al-Qur'an kak dinto nggih tak usah maca, tak usah negu, gen ngabes oleh gen jeren. Napa boleh negu, napa boleh nyium, napa boleh maos. Oleh gen jeren. Dadi nyaman pas mempelong Qur'an sampai yamper. Tak usah ngaji Mas, ambus melolo. Nikahnya mana alasannya orang males. Tapi engki demen Kanjeng Nabi kaento tak usah negu, tak usah reken nyium kena ngabes oleh genjeren. Karena Quran kaento kalamullah. Bude buna Gusti Allah. Milana beda keutamaan meneguk Quran kudu andi wudu. Napa boleh
negu napa boleh maos katiki buru kak rinto nanda alfas nanda vida senapa genjeren ampun raja Al-Qur paham nggih wis nomor telu gen ngabes tak usah negu tak usah nyium oleh genjeren reng lake kering bini benih nas terlalu umum dikit bahaya di kaki raji ngabes rakana tibi raka ngabes rajina tibi oleh genjeren kan ngabes oleh genjeren nah boleh sampai mesem atau empuk genjeren nah boleh mari ngabes mesem akode raja genjeren nah raja kan beda mati nanyar sebung beda mati nanyar oh mati laju loh mati laju jen santar genjeren nah ana apa pulta setoron kena ngabes oleh genjeren apa kena ken sepora lagi ngabes sengi berohma benih mendelik lagi mendelik benih oleh genjeren mendelik oleh dosa jadi ngabes sareng raka de raji ke raka ken ngabes ngoleh genjeren paham nomor 4 se ngabes oleh genjeren ngabes sah ngolat na anak de wajana reng sepo uta bereng sepo ngabes wajana anak oleh genjeren ada genjeren tadi mentopaan tedung anak kayak itu abes kenjek dorong abes ngabes sembuhan bahaya ngabes anak oleh genjeren ngabes anak oleh genjeren mereka oleh gen ngabes anak ke reng sepo dek ke anak oleh gen ini kami nangka keutamaan nah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kenapa tak salah demi abunga agi anak sampai ketika itu dan berbicara macanan marina lah kan oh raja biaya ini niat membunga anak karena kan ngabes oleh genjeren mak napa boleh membunga malahan menabi membunga ini membunga Kanjeng Nabi pernah ada bu inna fil jannati daron yuqalu lahu darul farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan bede warga neka Roma Roma nyamana Roma nika darul farah Roma genika tak kira masoen kejebe orang sebiasa membunga anak-anak keni paling degi alfa nika naik macan degi ngi jong gendeng degi jong gendeng degi hah degi gendeng macan degi men gendeng degi paling gede tepaan ngaji vida bareng alfan embangan tak nyaman kopi guru sial kade embangan bapak ini lo nika membunga anak beda warga nika Roma nika nyamana darul farah saya bisa masuk perak orang saya membunga anak-anak kini milana kula enggak debuna abah ki abah nika pernah akib kula ki buru bede tompeng akib nika minta rambutan bingkip minta rambutan ki bede ning ada mah bede rambutan ki tahun 2000-an tahun 99 lekip nika tepaan mun ngakan rambutan pasti tipes aku lu nangis tak beki bareng mbak sareng kahmat lama aja beki tipes nika mbak abah keluar apa ekip minta rambutan tak beki palana tipes langsung matur abah beri tipes beda obat tah periksa aki
Dan nikahnya mana? Derima bunga anak. Beri rambutan, beri. Marine pas periksa pas obat pas tak kira tipes. Karena apa? Takut anak sedih. Lagi nikah, ati reken timbal lah kasa warga beda Roma nyaman Darul Faroh, saya masuk perak reng oreng, saya bisa membunga anak-anak. Lalu nikah cerita nang ketika itu cerita lagi. Bektona Kanjeng Nabi nikah dari dalam entar ke masjid sholat id. Semapan sholat id nikah berangkat dari lorong leje, usaha agi Pleman dari lorong lauk. Mon berangkat dari timur, usaha agi Pleman dari Bere. Nikah hukum sunat. Makle dadi saksi pagi. Badana ke masjid. Nikah seorang paling mapan dari lorong leje keluar lorong lauk. Yang kanto nabu kelompok iki. Kulo kelompok kaduk nika. Lebut Benes Rayo kelompok Jidur Rahman ke Bere. Mulai langsung nika mun bisa tika itu. Mun bi karena abah saya ajalan nikah mun para komat tak nutut. Ada apa anda? Mun para komat kan nyaman deh. Pak bojong mas. Tapi si mapan nikah kudu bida. Nikah si mapan. Ampun, cerita nak itu Kanjeng Nabi pernah dari entar ke masjid salat id nikah lebet bek jauh lorong. Bede di tengah jalan, bede anak-anak kini perak bunga. Kok kelambi anyar anak kini. Kan biasa kan? Baju baru alhamdulillah. Karena mentelasan kalau saya seneng anak-anak ini. Yang tua pelengen. Ada apa? Kerucuk nah, boleh tanggal 20 kebudi lagi pakaian tandi anak maksudnya toples hubung esena kelalap bareng keluarga mas. Saya seneng nih anak-anak ini terasan ya. Lo Nabi butuh nak lebut nih kah butuh nak ada kino perak bunga kelambi anyar napa bede setong nak anak aku lur nangis. Nabi tanya me arapa kancana cong tak wana nikah Nabi pak mator pas kulon di kelambi mapan lagi mbian anak pamit nangis cong jangan Nabi kule mate karena apa sarang Nabi Muhammad esoro perang kule yatim makin ibu kaule kabin pole tak ingat ke kule jadi ibu mari kabin norok bapak baru kule dina jadi kule kelambi tandik sandal tandik sarong ini kata oneng jek Nabi saya tanya akhirnya Nabi matur jong jan ayo mari norok kule lagi mbian melek kelambi si paling mapan si paling larang mau kelambi anak-anak nika umpama regena semet regena apa 100.000 melagi jang Nabi se 250.000 tadi main jong king kula tanya kade mbian endek dadi para Siti Fatimah mbian endek dadi sepopona Sayyidina Hasan Husain mbian endek dadi sepopona Sayyidina Ali langsung Pak dedan payah ajun Kanjeng Nabi iki langsung saya Kanjeng Nabi ebek tak ketuku melek lambi si paling larang eri si paling nyaman sampai nak anak si lain si asal gelek nika ngocak mandermu ke tang bapak esoro perang mate pas maklekule yang ke anak sareng Kanjeng Nabi nika ceritana. Akhirnya moro Nabi adebu inna fil jannah daron warga bede romah nyamana Darul Faroh saya bisa masuk reng saya mau bunga anak-anak kini Allahumma amin termuga sedujuna bisa membunga anak-anak bener perak membunga bisa nyangoi anak saya bisa abek te pagi ke abek kalau kong abek deki mun mesepo kalau kong deki abek mundun depak ke apa patena abek
anak bisa nolong abe, anak bisa membunga abe, anak bisa ngangkis abe dari siksaan Gusti Allah. Contoh ini kapun nak anak kudu pengaji. Bilana berdebu manahala walidun waladahu afdola min adabin hasanin. Sobung sangkolan si paling mapan bagi anak kejebe anak sangwe ilmu agama. Men beri motor anak perak, beri rumah perak, tapi benih nikah tojun aben di anak. Anak bisa ngangkes abe, tentu anak kudu sangwain ilmu agama. Anak bisa ngaji, anak bisa atahlil, anak bisa abek teka abe. Kalau kong abe, bekton abe kata ampun, abe jika Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur muga khusus nanda Alfan sareng Fida ben sedoyo putra penakan kompeh ajunan sedoyo dadi anak semuljeh sampurna soki ontong selamat dunia akhirat. Benikun mebunga aben tibi termasuk bisa mebunga meontong reng sepona kabih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasir odik nih. Oh, gimana? Takut akan tahu. Gimana cukup? Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.